Wat like Al Hilal ka job Ndre habakut no kecing lekai jong ke Saudi Pro League wan pai piangga Al Nassr banyo kuri trofi jong ke Saudi Pro League hadin news name percuaban sedang ke World Cup juara trofi Cristiano Ronaldo sechisin ngap yang sobai piki parlok pa it jonga ki Cristiano nak por sekpor bagai kerpatro ikibat temai sepaban share like subscribe pada hadir kumju jika nak channel Suaban kut kijing lekai jong ke Saudi Pro League ke Al Hilal ru kala job no ya ke Al Fatih da sigol bala tep da Sultan Manas ka minit ke balai Ndre kijing job ke Al Hilal kala no no pada papai cek Al Nassr kala pelim no ya ke Dama FC da Saula sigol pada ke Al Nassr kala tam ar poin ke Al Hilal haka match ke poin jong ke Saudi Pro League Daga job Saula sigol persija Dama FC bat Cristiano Ronaldo ayo argol haga nagi cinglekai away gede ke free kick haga menit ke ban rupu ar bat marci gol ukoman bat Sadio Mane bat ngila ban ong baga Al Nassr kelade banyo kuri Saudi Pro League naduk baikun persija Al Hilal Ndre kelai kait no Perkelamat biang ke namrem ke final jong ke AFC Champions League 2 agamba Osaka dasi gol Ndre mentak Al Nassr lawan pai biang hadin news nem penyukur biang ke Saudi Pro League namar keliora kadu haus nem arjar kerkendai pergede ru kestin ke bakadwe penyukur ke Saudi Pro League nak bentak ke klub Al Nassr pada papai Cristiano Ronaldo kulayok kur kawai ke trofi jong Saudi Pro League pada ke klub Al Nassr hakini kisan senem ba ulai lekai pada ke klub Al Nassr pada mentau Cristiano Ronaldo ulayok kur lai punya teliki trofi pada kendai sepaknya pelai gol hakaril jong pada uduna setang ar punya gol pada pois kecijar gol kumta kalong ke basuk men kinong Cristiano jong klub Al Nassr kumjuru kinong Cristiano jong Cristiano Ronaldo hakal leng ke pertai ke bakwa dik basua ban senang ke World Cup Cristiano Ronaldo udah berniora jika ke trofi jong Saudi Pro League bawalai lekai hakini kisan senem perlok tang teki kupor kuplai cipun